Sereka anongere mbasuze kembifurize kugira ibihe byiza mwese nizere ko meze neza nizere ko mwaramutse neza cyane turi kuwa mbere tariki 14 Nyakanga muri mwaka w'ibihumbi 2025 mwese mbahaye kaze ku Ibendera TV mbahaye kaze kandi makuru haramutse muri iki gitondo turi mu gitondo cya kare rero mbere yo kugira gahunda ufata zo kwinjiramo uyu munsi mbere yo gupanga ibyo kujya mu kazi nyemerera tubanze dusangire amakuru aramutse muri iki gitondo amakuru atari buze gutwara umwanya munini n'amakuru kandi araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turarebera hamwe aho imirwano yiramukiye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ndagira ngo mbabwire ko haramutse hari ubwoba bwinshi cyane haramutse kandi bivugwa yuko n'ubundi amasasu ashobora kongera kuza kwitura ahangaha nyuma yuko mu bice bya Kiriba na Runingo na Sange naho haramutse wa mbere w'umuriro cyane Generali Makenga ni Sultani Makenga mugaba mukuru w'ingabo z'abarwanyi b'intare za Sarambwe akimara kugera muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gitondo yahamagaje inama turaza kurebera hamwe ibyo igiye kurebera hamwe bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye turaza birumvikana no kugaruka mu bice bya Kiriba Runingo na Sange imirwano iharamukiye turagera no muri Fizi turebe naho ko biramutse dore ko nabo abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuramukira mu masasu menshi cyane y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye turaza kandi kugaruka ku bitero by'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Rubero ni bitero rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bivuga ko bagabye ahitwa Imambasa muri Mavuno ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye turaza kandi no kunyarukira muri teritwari ya Rucuru turebere hamwe ibitero bya Wazarendo bagabye aha muri bice bya Abinza akaba ari ibitero bivuga yuko n'ubundi ngo byapfiriyemo inzirakarengane nyinshi ngibyo ibyo tugiye gusangira muri aya makuru nizere ko mwese muhari nizere kandi ko mwese mwamaze kugera hano mwamaze guterekaho like nizere ko niba ari bwo bwa mbere ugeze hano wamaze guterekaho subscribe kandi mu gihe ukora subscribe yuke no gukora kura ku kantu kameze nk'inzogera ukemeze kugira ngo twe tujye tukoherereza amakuru utatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha ikindi mbasaba no kudusangiza no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu muri WhatsApp kuri ku magurupe mubamo gaterekaho link kuri status yawe ugaterekaho link y'aya makuru kuri Facebook ugashyiraho link ubundi ibintu bikaba tayari itrebye gatano kuri gatano nyemerera rero tera gatebe dusangira aya makuru n'amakuru amakanya ngiye kuza tuyinjiramo ku buryo burambuye nizere ko ndagaruka nsanga like zazamutse usidasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, n'izindi cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse ufite sangwa indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection imihango idakama n'ibindi bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira igano ry'igitsina cyabo bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe ni inzobere mu by'ubuzima bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe akarusho n'uko waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL
yes kuko bakorana na DHL nabo kwizerwa rero. Hanyuma niba ugize ingorane y'umuntu wawe ukaba ukeka ko yarozwe, bamagare bagufashe ibintu byongere bijye mu buryo neza. Icyakarusho rero aba bantu mbakundira nuko iyo uri mu mahanga bo barakorohereza cyane, imiti ukayaka ukayitumiza bakayikoherereza kuri transport yabo, yamara kukugeraho neza neza wamaze kuyibona, wamaze gucekinga ko ariyo neza, ubundi ukabona ako ujya wabishyura amafaranga. Urumva rero ko abantu baratworohereza cyane ubuzima, abo kongera abo ukaba ubuzima. Reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye rero. Mwese muherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda mbahaye ikaze, abaherereye mu bice bitandukanye bya Afurika namwe mbahaye ikaze, mu bihugu bitandukanye, abaherereye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuholandi, Ubwongereza, Ububiligi, Canada n'ibindi bihugu bya kure cyane, mwese mwiyumvemo ikaze, ubundi mutere agatebe dusangire aya makuru. Mu mujyi wa Uvira haramutse ubwoba bwinshi cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko umujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuba ibindi mu rukerera rwo kuri uyu munsi, nyuma yuko aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi hongeye kurara ibijyanye n'imikwabo mu baturage. N'ubundi biravuga yuko hari abaturage baburiwe irengero, bivuga yuko ngo batwawe na Wazalendo, n'ubundi bikaba bitaramenyekana aho zabajyanye, bikaba bitaramenyekana niba bakiri bazima. Ibintu rero bikaba bikomeje kuzamura ubwoba bwinshi cyane ku baturage baha muri Uvira. Ikindi kandi nakubwira nuko aha mujyi wa Uvira n'undi hari ubwoba bw'uko uyu munsi ashobora kongera kugwa ibisasu. Ni nyuma yuko n'ubundi mu bice bikikije uyu mujyi hongeye kuramukira imirwano mu bice bitandukanye. Mu kanya ndabigarukaho. Reka mbabwire yuko General Sultan Makenga wamaze kwerekeza ku munsi w'ejo muri Kivu y'Amajyepfo, aho ari kuyobora urugamba muri bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ahibereye. Ndagira ngo nkubwire yuko yamaze gutumiza cyangwa se guhamagaza inama y'igitaraganya, ni inama igomba kwitabirwa n'abayobozi b'ingabo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ni ukuvuga abo ku rwego rwa generali n'abandi bakuru. Byanze bikunze iyi nama iraza kwitabirwa n'abantu b'inararibonye, aba special forces, abo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru rero akavuga yuko Generali Makenga yamaze guhamagaza inama, ni inama kandi ngo irimo gutegurirwamo ibijyanye nuko n'ubundi uru rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo rwarwanwa by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Ngizo rero zimwe mu ngingo zikomeye cyane zamaze gutuma uyu mugabo akigera muri Kivu y'Amajyepfo yamaze guhamagaza inama. Ni inama igomba kuba kuri uyu wa mbere n'undi, ubwo turaza kugenda tumenya ibyayo. Reka twerekeze muri Kiriba, operasiyo Kiriba, operasiyo Runingo, operasiyo Sange. Ndagira ngo mbabwire ko iki gitondo ari uwa mbere w'imiriro y'amasasu muri ibi bice, dore ko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kuramuka abagaba ibitero muri bice byo mu majyaruguru y'uyu umujyi wa Uvira, muri Kiriba, Runingo, ndetse biravugwa yuko ngo harimo na atagati. Aba barwanyi barimo gutagetinga muri Sange, nubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe babereye ibamba. Reka nkubwire bimwe mu bice nakubwira ko bisa naho
birimo kuberamo uru rugamba cyangwa se abarwanyi barimo guturukamo. Hari agace ka Kavivira abarwanyi b'intare abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bazamukiyemo binjira Kawezi batangira kurasa muri bice bya Kiriba, abandi bakaba baciye ku ruhande hahandi neza aha muri aka gace ka Tema twabwiye hari ibirindiro by'abacanshuro. Aha n'ubundi hakaba haciye abandi ariko batigeze barenga ngo bagere haruguru Kingwengwe, kubera ko Kingwengwe naho abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kuhashyira ibirindiro nyuma yo kumva yuko aha muri ibice bya Tema abacanshuro bahashyize ibirindiro byabo. Ubu tuvugana rero imirwano irimo kubera muri ibi bice, amasasu arimo kohererezwanya, ariko ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo n'ubundi bakore ibyo nakwita ko ari nko guca agasuzuguro cyangwa se gushyira full stop kuri iyi mirwano, ari abaherereye Runingo bamaze gupanura barimo kohereza imiriro y'amasasu. Hari abandi baciye ku ruhande rusa naho rwitegeye ahitwa Kihande, nabo barimo koherereza abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo imiriro y'amasasu. Agira ngo rero nkubwire ko urugamba ruramukiye ahangaha narwo ni urugamba rukomeye kandi ururemereye, byanze bikunze uru rugamba ruraza gusiga ibintu bisobanutse ku urwego rwo hejuru aha muri ibi ibice bya Kiriba, Runingo na Asange, dore ko ari imirwano abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo gushaka cyane kugira ngo babone uko atagatinga cyangwa se bongera imbaraga zo kuzamuka bakaba bagera no mu mujyi wa Bukavu. Reka twerekeze muri Fizi naho nongere mbabwire ko haramutse urugamba rwaha muri Fizi. Ni urugamba rwatangiye ku isaha 10:40 zishyira isaha 11 zo muri iki gitondo. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba abongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ni ibitero birimo kugabwa cyane n'abasirikare b'abarundi bari muri coalition ya FARDC. Ahangaha rero bakaba ngo bongeye kugaba ibitero hakoreshejwe intwaro ziremereye. Ibi byose turaza kubigarukaho makuru yacu yo komanywa, ariko icyo nakubwira nuko n'ubundi ngo harimo kumvikana intwaro ziremereye n'izoroheje, ariko kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barimo kohereza amasasu atoroheje, dore ko bo ngo barimo no kohereza za bombe ziremereye cyane. Ibi nabyo rero ni bivuga yuko hongeye kuramukira urugamba rukomeye cyane kandi ruremereye ku mpande zombi. Reka rero dukubutse Hafizi twerekeze muri teritwari ya Rubero. Muri teritwari ya Rubero naho ari kuvugwa ibitero by'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bya Mambasa na Amavuno. Amakuru aturuka aha muri bice aravuga yuko Mambasa Mavuno n'ubundi aherereye mu birometero 60 uvuye Rubero centre, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. N'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bagabye ibitero ku birindiro bya Wazarendo, ndetse abakaba bashenye ibirindiro by'izi Wazarendo. Nibitero rero n'ubundi bivugwa yuko bimaze iminsi bibera muri ibi bice. N'ubundi abaturage batuye muri ibi bice bakaba batangaza yuko hakomeje kubera imirwano iremereye kandi ikomeye, dore ko n'ubundi ngo ari imirwano irimo kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje.
hari umuturage witwa Ese Kanendo umwe mu abantu batuye muri Rubero akaba anuhoze ari umudepite yamaganye bikomeye ibi bitero birimo kubera ahangaha avuga yuko ngo iyi mirwano ikomeje gutuma abaturage bagira umutekano mukeya cyane avuga yuko rero n'ubundi ngo iyi mirwano ikwiriye guhagarara uyu muyobozi kandi avuga yuko n'ubundi izi wazarendo ngo zirimo guhigwa ahangaha cyangwa se zirimo kuraswana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo zari zimaze iminsi zigaba ibitero mu baturage zikabiba abandi zikabasahura abandi zikabahondagura abandi zikabafata ku ngufu akaba ariyo mpamvu rero ngo basaba yuko ibi bitero by'izi wazarendo byashyirwaho iherezo aho n'ubundi basaba abarwanyi b'intare za Sarambwe kongera imbaraga ku rundi ruhande ariko bakavuga yuko ngo no mu bindi bice bikigenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kongo yagira icyo ikora kugira ngo izi wazarendo gabanye cyangwa se ibitero zigaba ku baturage bihagarare ni ibintu rero abaturage baherereye ahangaha bavuga yuko n'ubundi ngo bikomeje kubatera impungenge kubera yuko n'ubundi aha ngo harimo kubera imirwano ikomeye kandi iremereye ibintu bikomeje gutuma bamwe mu baturage bahungana nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo nyuma yo kumva ko izi wazarendo zirimo kwigaba mu baturage zikabiba zitaretse no kubarasa zitaretse no kubafata ku ngufu abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bafashe umwanzuro wo kugaba ibitero byo guhagarika izi wazarendo reka tunyarukire muri teritwari ya Rucuru tubabwire ko abaturage benshi bongeye kuraswa ahitwa Binza bakaba rero bagabweho ibitero n'abarwanyi ba wazarendo mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 12 rishyira ku cyumweru tariki 13 Nyakanga muri uyu mwaka haravugwa ibitero by'ubwicanyi byakorewe abasivile muri sheferi ya Binza muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho n'ubundi wazarendo ngo zagabye ibitero shuma mu baturage zikabarasa bikarangira rero abatari bakeya ngo bahatakarije ubuzima nk'uko amakuru atangazwa n'abaturage batuye muri aka gace ngo imirambo y'abantu amagana yatoraguwe muri bice mu gitondo cyo kuri iki cyumweru itoragurwa n'abaturage umwe mu baturage baherereye muri aka gace wavuganye n'itangazamakuru yavuze ko ibimenyetso by'agateganyo byerekana ko hashobora kuba hamaze kuba ubwicanyi ku bantu bagera ku 100 bose abenshi muri aba bantu bishwe rero ngo bari abahinzi bakaba barishwe mu midugudu itandukanye cyane cyane hafi ya Kiseguru ku nkengero za parike y'igihugu ya Virunga abagize societe civile bakaba batangaje ko imirambo y'aba bantu yabonetse itatanye mu mirima aho ngo bamwe basanzwe barishwe bagerageza guhunga hanyuma abandi bakicirwa mu nzu zabo abandi bakicirwa mu mirima abari barimo ibi bitero rero bikaba bikekwa ko ngo yaba ari wazarendo zabigabye n'ubundi mu bice bituwe n'aba baturage magingo ariko ngo haracyakorwa iperereza akaba n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gutangiza iperereza dore ko ngo bikekwa ko wazarendo zitwaje intwaro za Mayimayi Nyatura na FDLR aribo baba baragabye ibitero muri ibi bice bakica abaturage b'inzirakarengane bangana n'uyu umubare w'ijana n'abaturage benshi
cyane. Ni ibintu rero bikomeye cyane kandi ibintu bihangayikishije biteye n'agahinda gakomeye. Magingo ya rero abaturage baturuka muri iyi miryango yabuze ababo ngo barasaba yuko bahabwa ubutabera burambuye cyangwa se bukwiriye, n'ubundi hagakorwa iperereza ku cyahitanye abantu. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bijeje ko hagomba gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane abagabye iki gitero, kandi ngo abagabye iki gitero nibaramuka bagaragaye bazahabwa isomo rikomeye cyane. Ikindi kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gusaba abaturage bo muri ibi bice kujya batanga amakuru mu gihe babonye hari umuntu bakekaho kuba yaba ari umugizi wa nabi, cyangwa se mu gihe babonye umuntu batizeye ushobora guhungabanya umutekano, cyangwa se babonye wazarendo, dore ko ngo abenshi baba banazizi. Bakaba rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gusaba abaturage kujya batanga amakuru kugira ngo n'ubundi umutekano wo muri ibi bice ukazwe ku buryo burambye. Reka rero mbashimire cyane kandi tugane ku musozo w'aya makuru dutyo. Twizere yuko n'ubundi mwe mwabanye natwe muri aya makuru mukomeza kugenda amunogerwa nayo. Hanyuma reka mbarekure mujye mu kazi. Uyu munsi ni kwa mbere, mugire akazi keza karangwa n'umurimo unoze. Mwese muhaye kandi muronke, abadafite akazi mwihangane. Mwese Imana ibarinde.